ја поканивме госпоđата амбасадор на Република Србија во Македонија, Душанка Дивјак-Томиć, да каже неколку збора по повод изложбата. Dobro večer svima, izvinite što sam malo kasnila, ali sam imala jednu drugu obavezu, pa nisam mogla ranije da sam. Poštovani gosti, dragi prijatelji umetnosti, srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem što svojim prisustvom uveličavate ovaj izuzetan kulturni događaj. Čast mi je da mi je povereno da kao ambasador Republike Srbije u Makedoniji otvorim izložbu slika gospodina Milivoja Novakovića Kanjaša. Ovo je još jedan vredan biser u niski i bogate kulturne saradnje između Republike Srbije i Republike Makedonije. Posebno želim da istaknem zadovoljstvo što se izložba održava u okviru Skopskog leta, tradicionalne kulturne manifestacije sa visokim renomeom. Zato dugujem posebnu zahvalnost mom dragom prijatelju Mirku Stefanoviću, koji je veoma zaslužan što je izložba uvrštena u zvaničan program Skopskog leta i time joj dao još slučajniji karakter. Zahvaljujem i galeriji NLB banke koja uvek ima razumevanja za umetnike i svesrdno ih podržava. Kao što ste već mogli da se upoznate iz najave, gospodin Milivoj Novaković Kanjaš spada u red visoko obrazovanih likovnih umetnika. Likovno umeće učio je od najeminentnijih slikara 20. veka sa ovih prostora. Umetnik Kanjaš likovnu akademiju završio u klasi profesora Zorana Popovića. U daljim prodorima u svet slikarstva nadograđivao se upijajući iskustva likovnih gromada kao što su Milo Milunović, Đorđe Andrejević Kun, Tuta Tokić, Nedeljko Gvozdenović i Jovan Bijelić. Naravno, svega toga ne bi bilo da ovi veliki slikarski znalci u slikaru Kanjašu nisu prepoznali raskošan talenat i specifično umetničko nadahnuće. Uverena sam da delim i vaše zadovoljstvo što nam večerašnja izložba daje priliku da se sami u to uverimo. Utoliko je veće moje zadovoljstvo što je baš meni pripala čast da otvorim ovu izložbu. Iako je gospodin Kanjaš imao veliki broj samostalnih i grupnih izložbi tokom svoje i do sada veoma bogate umetničke karijere, za oko mi je zapao jedan kuriozitet. Prva izložba koja se pominje u njegovoj umetničkoj biografiji bila je 1966. godine u Štipu, a posle mnogo godina opet je u Makedoniji, ovog puta u Skopju. U umetničkim dometima i slikarskim finesama umetnika Kanjaša prepuštam da svoj sud iznesu likovni stručnjaci, pravi znalci, što ja svakako nisam. Međutim, osjećam potrebu da kao laik iskažem svoj lični utisak koji izložene slike ostavljaju na mene. Fascinira ta eksplozija boja koja zrači izuzetnom toplinom i punoćom, pred kojom je teško ostati ravnodušan. Sve to slikarski znalci su iskazali veoma jednostavno uz naziv izložbe. Pejzaž omeđen snom. Lepo, veoma lepo. Zahvaljujem na pažnji i pozivam vas da zajedno uživamo.
Sada.